omwaka no gwibiri ana mukaga dizasima gese nabaza kikaha kujya masekfaro misho nizo rwa gatano kandi ubuzima nshabiri ezo mabazyo icyo kiranya kazoba bitu takanki mahuraga kambanze ngradra mu mitwe y'amahurire aginkwinire ndikugira nti za kanso okuruga mu districts nangwa no muza municipalities zimwe na zimwe n'indembo zironze hendera inshtama zazo ezabwo mwaka gwebyo bwebembezi ogwibiri abrana gumwe abrana 5 ningashabu kisangiye cyo kandi ne yambarra na yirizoba yahendera ndekuinire ebyaberumu ushitamo bukare umayingo kunire bingi ebindi no kurwana soburire bwa sikosero oborombo gendo mesho abikereza omuriro kunjiri hinibarje no kushabwa ishomero aho murembo rwambara ryabasa kurgayo no kujoyeka beje bakurenga omuriro 10 ibyo nebindi mbikuinire omahorre ejo kiranya kazoba bitinkereza mbanze ngire muntu kace kandi ngarice na mahorrago nagandi omubwijwire Edachiki nazonka nizabasa kutambuka omajingo gitu gasha ibiri z'ekirikiri ya Nyakazoba nebiro byo kwezi 27 ebyo kwezi kwa kashatu omwaka no gwibiri 2006 dizasimwe kagise nabazi kwikahwaha abwentebekanisa y'amahurire agarukotse no manya kabanyankore bagera ngo abaragine tibetana mwebare okubaza kutwegitaho omuriyaga majingo kutambura nitwe omahurire gitu agekirikiri ya Nyakazoba kandi mbasima nimbebaza ndo kugira nti mwebare okutosha okugumana mugumanitwe okurukuru kubanza kusikora katano shabere kusikasha shatu zikubaturwaha yitukurga mutukakore cyaba evening special ntusima kandi buzima ntusimira cyari mwe n'abatwe gitaho kurabira abwoko bwa kinana mwenda katonyeze mukaga Good News FM hona he kuhikana ubwoko bwayo bwona ahibukwika ntubebaza ubutosha yani mwe ntibakira mushaheje y'amahurire ubutwatorho aha TV yawe na radio yawe nyamurungi turukugenda misho no kwereka ibi byona aho tabasa kuhika kandi ubuzima ukabyehurira nango kabyerebera ukamanya yihangandezahi ningashe neragaruka nkahi waiza kunyikereza amahuriraga nkagatandikiraho nkiryanshemereza no kugira ngo bwa hati okurwaniso burire bwa sikosel kucyo kweyongera kandi abanya-Uganda bona bashabwa okubasa kuzora misho kandi buzima bakatekaho mutuma akurwaniso burire obwe ahubwo kuba ngo burire obwe no buteganisa munonga kandi bwa kwasera umuntu no maraho obusinge ekyo kugira ngo umuntu ogwo nanayitenga rukundo obubasa nangwa no kureberwa kwamani okurwo muryabo abamuhererire ebyona byargeno gambo honorable Asman Basalirwa obwabaze kuganiraho no munyamakuru witu izari nyuma baziyo omurembo rwa Kampala obwabirayine group ningashi ekikunga musa cy'abantu abehireyo okurwanisa oburiro obo no kubangura abanya-Uganda ahaburiro obo kugira ngo bunda abanya-Uganda bingi bakabasa kumanya Asman Basalirwa abasize kubuganaho speaker w'ishengero kuri yihangira Uganda Anita Among kandi Among yikereza okubasa nawe kwejumbera omuhururu yo kubasa kurwanisa oburiro obo Honorable Asman Basalirwa yabasa kurgayo na group yeye abantu abarabe mbakoro bucweka ihembo kubasa kureba ngo babasa kumaraho oburire bwa sikosel omuntu mwihangira Uganda batangiye hururu kandi nangwa no kushabanya Uganda okuzora misho ahabwo burire obwo oburombo yongera kanya ombanya Uganda ebyona narage no kubigamba mbwanyuma yo kugira ngo abasize kutora nayo abantu batari bamwe na bamwe abakugu ombyo bukuranisa oburire bwa sikosel kandi nuko batyo no kubasa kuteka yo ekiteko cyabo omushenje kiryangira Uganda okugira ngo oburire obwo nangwa nabaraburwanise bahebwe sente nyamwinji ekirahwero huyihanga okugenda omumeisho the kind of resources that the country and government committed towards the fight against HIV, that kind of effort and commitment and resources, we want to see it channeled towards sickle cell. And we are very certain that if government, if parliament and all stakeholders refocused resources, policies and programs towards the sickle cell disease, then this problem or this challenge will be greatly addressed the way the HIV/AIDS situation was addressed. So that is another aspect of our advocacy. The colleagues in the media, you recall when I was moving that motion, I was giving reference to Dr. Hope here.
She has not completed her story, but I'll mention it. Over and above spending over R1 billion in treatment, both in Uganda and abroad, she had also to lose, her marriage was affected. Because the man had to go away. Okay? So the implications, the cost, the social cost, we are not looking at only the economic cost or the health cost, but the social cost. Okay? And you recall, even on the floor, I was discussing the need for sensitization. In some of our communities, they think it is witchcraft. So that's why it's really important for us to focus. And given the statistics that I highlighted, this is arguably the biggest public health concern in the country. And we only hope and pray that all the stakeholders listen to it. mu kuganiraho n'umunyamakuru witu izajyanywa abazyo bona aba tubaze kubashanga mu rurembo rwa Kampala kandi ubuzima mbayereka ko baromba kwatara hamwe akurwana soburuirobo okweyongera kuchendera omundu muyihangiri ya Uganda. Unfortunately, in the last year, I lost both of them just 2 months apart. We were in India for about a year. We struggled with them, tried to do bone marrow transplant, but unfortunately, I lost both of them. One died in November and the other one died in January. So it's a very, very heavy and costly disease. In terms of cost, the treatment which we tried to do in India cost us about 1 billion Uganda shillings, and I'm grateful that His Excellency gave me 50% of that, that's 500 million. The rest came from selling property, cars, and everything else I could get my hands on, and fundraising through the public. So this is a disease that is very, very hard to beat, almost impossible to beat, as we've heard from our mother. So I'm really happy that the nation is starting to pay attention, because the burden is very big, both on the children and also on the carers. Babandize kubugana Speaker w'ishengerwe y'ihangiri ya Uganda Annette Among abasize kurge no kubaraganisa kwa kwija kwatanisa nabo omukurwana soburuile obwa sickle cell. Then they have a 75% chance of producing children who have sickle cell disease at each pregnancy, that is SS, and then they have a 25% chance of producing a baby who is a carrier, who is AS. So meaning, before we have children, before we get married, it's ideal that we test. So when you have sickle cell disease, you are SS, don't even choose anyone who has an S. Whether someone is SS or AS, then you're likely to also have sickle cell babies, and yet also you yourselves have the disease. So when you're AS and AS, that is when you're carrying the gene, both of you have a 25% chance at each pregnancy that the baby will have the sickle cell disease. And then you have a 50% chance that the baby will be AS like you, the parents, and then you'll be having a 25% chance that the baby will be AA, purely normal. So that is the only way we can curb. However, if you use the IVF, which is also an option for those who have money, the fertilization can happen, and then they select the baby that does not have sickle cell and they implant it. So that's the only way we can fight sickle cell, by testing before we have children. Tohe Ronald ahawa GNTV aha Parliament.
aha parliament ezo nazo nshonga ezo kurwanisa oburire obwa sikosero kandi kugira ngo nabo bonka abehireyo ni mwoko hansi ehimuri mweheyo okurwanisa oburire obo okuruga mu bantu nangwa nombana abo kuba n'oburire bube munonga kandi twasitakwatire hamwe obundi tokamanya ihanga rikabasa kuzumukabi aha nshongezo turiko yongerayo omugani mahorre nko kunana kugambireho za kanso zirohonze hendera enshitama zazo habwe kisanja ekibirabirana gumwe ibirabirana mukaga kandi yambara district na harika mukuzi na yabasa kuhendera enshitama zayo eryanya kazoba kayitwareba mateka nyamwinji garukurgayo kandi nangwa no kwinguzwa aha nshonga zitari zimwe na zimwe n'obuciko mbukoleta embarira zabwe ahabu mwaka gw'ebyesente ogw'ibirabirana mukaga ibirabirana mushanju bitu ekintu ekyabasa kukwata ombabiro no kugira ngo abwe nshonga z'amataka izonze nja kwata hansi na higuru mu district yambara kanso yabasa kurgayo no kwinguza amazina agabantu abari akaciko akarabe nkarebuza enshonga z'amataka aha magombora okwetora district yambara nangwa nama office agaza town council burugombora yanereta abantu abacamane nangwa nabandi abari akaciko bito cyo kutangaza amagombora gamwe nangwa na za town council zimwe tizabasa kureta amazina ahabwe nshonga zitari zimwe na zimwe mukuganiraho no munyamakuru witu bakansara bingi bayiriko butashemerwa bwabo abo kugira ngo amagombora gugari mwa kureta abantu bicerekare kandi wechitine Venance Munanoche or speaker we kanso yambara yabasa kuhamya ari kugira ngo amazina ago igarabe garitirwe ngija guhinguzwa garu kuhinguzwa abakuru abakujunanizwa ahanshongezo ahabwa district yambara kugira ngo bundi bakakora imyoga yabo egendo mesho Eryanya kazoba kanso yo rimbo rwambara yaneshtamor shtamarwa muheru ahabwe kisanja cy'ekumibiri abirina mukaga kandi honna ukuwasa kushikoko twashanga aripota nyamwinji zirukorwa kurwo mu bitongore bitari mwe na bimwe kandi ayitwashanga enshonge yabasagambwa no kureba ko bakumaraho enshonga z'amataka umuntu mu district yambara abo bakutekaho buciko butari mwe na bimwe na munonga burabwe mbishwijuma enshonga z'amataka aha magombora ninga Haza town councils. I have the honor to present you the town council and sub-county area land committees as approved by the sub-counties and town councils. Council for discussion and approval as Please go ahead and read the names. Please go ahead. I have to read name by name. Juliet nabakoza urkansara rukujwekera abantu ababwizwe ratoma town council omukanseje kandi obirira nakora nkomuhwezi wa chairman w'entebe ya katano ahabwa district yambara yabasa kushoma amazina g'abantu abamwe abari abuciko okuruga omuza town council n'amagombora gatari gamwe na gamwe agabasize kuhabwayo. Then Bubare sub county we have Tuliasima Edson as the chairperson of the committee from Kamshoko. Muganwa Betty is a member from Kashaka. Muhangwa Apollo is a member from Kamshoko. Baguma Julius is also a member from Renshaku. Enshongejo abamwe bakansara babasa kurgaye no kwetombwita kandi bakwereka enshonga nyamwinji ezimwe muri yezo bakugira ngo abaremati babahurira habo kikobwo abandi bakwetongana amazina gatarga muri agamwe ngutigashikirire nabandi bakugira ngo za town council ningashi amagombora tigaro umurema na initaka nari no kwakwatini itaka nabasokuje bya forensic konka kutuguma tugira ngo umurema ariko act na ritam act ntibanti manisa tukashobora ikirwe kumanya ngo umurema nawe no muntu anytime someone of us no wasa kutunga disability mureke abarabe barije mbahinguze bagarke bareta gandi konka babahire minute kubarije bijene basaho konka buciko buri nyuma n'ubukora ki n'ubukora ho nabona abantu banga hino ko bona barababi bona nuko binebizo bera ndeka muhimwa binebizo y'abantu babiri abo mbateka harbaje rero abarungi tubahinguze rero sibuje bagarke bareta bandi bashange to bahinguze bajini kabo kweyendera buri bamwe nibashabe sente ziba kuvanubira kandi icyo kiretera abantu abo kushabe byapa baba bacago kutineze sente aha nshonga z'amazina hona cyakimsi aho akajagara mu kanseji abo kuba pamwe babatakwicerzana n'amazina agari yahampa polezi nimba nimanyati abantu bari yo bajwekera and nishaba Mr Speaker watu afro tugume tugamba abantu bari yo bareta for instance amazina ganja ginyanjire barezero umuntu kuruga karo ngo ayija za committee twakigambaho members bacanga so these members here tubakwende cyo tuche expressing aha tukore cyo tushime ku bantu kora I'm requesting honorable members
when they bring something on floor of council, yes, we have the mandate as district councillors. Talk about Echo charjeraho orkeraka wa kanso yambara owechitinisa Innocent okubasa kuyumukira mukando hona kashomiteka bichikwetengesa omuntu omwe yakuzaka chikwa kepya mataka aha magombora no mu town council. in the case of the chairperson, he or she is able to speak and write English. Subsection 2 of section 66, at least one of the members referred to in section 65 shall be a woman. Yes. Then subsection 3, at least one of the members referred to in section. Julius Bishangor kansara w'abantu barubaya yabasa kurge no kwereka ubutashomerwa kugira ngo rubaya yabura kugira ngo kanso zaho zibizita kushitama biti yayireka okwesima ari kugira ngo bateri yabebembeza basyana bakushitama kandi amazina go bagatekeyo konka challenge nashanga mu rubaya no kugira kanso yiteka marongire kunjeta kushitama kandi bireta kushitama konka tutekateka kabaramare kurahira ababara mu bataha kanso yabo yo kubanza baza kuretaga amazina no district no byakuretaga shitamire twayikiriza executive kubasa kupasingaga amazina bakaza kutukora mu Venance Munanuche uri speaker wa kanso yambara nuko atyo okugira ngo amazina ago gahinguzwa kandi ubuzima bakahinguza amazina agwa leta. Those town councils and sub counties will have sat by then. They also consider those committees because it will take a longer process. I'm looking at, for example, a place like Rutoma Wizwera that may have so many land transactions that may have to get the titles without a committee. They have spent like 6 months plus the other 3 or 4. It will be too much time. Muhwezi David urukura abakozi ahabwa district yambara yabasa kuhendera urukiko ningashi kansweji abo kubani yanehendera kandi yasima ba kansara bona abakozere nabo emyaka 5. The official ending of your term of office. Chairman will hand over. He's preparing his handover report to the COW, and the COW will hand over to the new chairperson. But we are proposing 20th of May as the swearing in day for you people abagashi. Abatakugaruka mwebali mnonga mugende mugwera abakubera abareme mugaruka. Atumba sibura. Atumba tsoga tumwinaha atanakubasa yashitamusaide nyuma. Eitwaza kurgira umwanyogwa twasiga ba kansaraba buzoma batungaho cyaciro hamwe bakuganira no kushwijuma no kwiyusa mu bwile okubabemba kuremeramo. Nzasimwa Gagesi ahabwa GNTV umulimbar. Ebyo nibyasiba omukanso y'orembo orwambara kandi ubuzima neshaheji natunga kumanyisibwa ngo bacyuruho omukurya nangwa no kushemerwa ahotere mwe omurembo rwambara twaiza kwiyongerayo omuganda mahurire no kugira ngo omurubindi abahingi nangwa nabantu babutosha bahigwa takugumana berundanira omuzasako kandi bakabika mu akasente kabo ngo ecyo cyonka nje kiraba yambe nyense yabo okuba nungi no kujetebekanisiza batine kuteganisibwa kona ombintu byesente ebyona beje no kugambwa oborchiko rubaze kubaho ahasa kwiri kumanywa nke ya rubindi farmers sako izari nyuma bazyo ro murundi gwi15 kandi rubendo hendera umwaka ogu bari kugira ngo ubuzima ikintu kibe kirungi kandi barihigere abantu bona namnonga abahingi ogomwana babika sente zabo omwibikereryo ahabo kuba ngo kubika sente nicyo kuyamba nyense anyene Freddy atwinire byinji ahambozejo. Chairman wa Rubindi Farmers Cooperative Savings and Credit Society Limited Sako omusya owekitenisa Robert Bagume Katembeko yatuma bajwekerwa bona babaze kwikoma rukiko ro murundi gwi15 okugenda bakamanyisa abantu bona heroko ku Rubindi Sako bakine emyoga kandi kubine kugura mu emigabo nyamwingi bandi benda Sako yabo eyongere kutunguka mugende mu gambira abantu abo muronda abantu bandi bize bagura shares na mwe mwongere shares mwongere savings tugase zo kwekuza zo twika mama government na myenda kutoka roso toka mheru mokana ndakwe basayizinga okwizomu meetings omwe because imomori delegates obuntu kaga kiteka bakora goya meeting yesho koneta nakashayina ko katwa jena mukenda
within time. Ebyona Robert Bagume abazize kubigamba mu rukiko orubasize kubaho kandi hona abakiki bonne mu rukiko ru babazize kushabwa okurgaha bakagambira abantu ebiru bindi sako erone yongera kubakora urukiko rubira mwanya guri mu gwa St Andrews Rubindi Secondary School muri Rubindi Ruhumba Town Council mu district ya Mbara. Nintegateka ngo I am capable of doing this work. Abo kuba father yaje ndire ku Gatulari have been steering this executive committee meetings and other deliberations. Nintegateka ni mandate so mwe bari mnonga ogaga kumpeleza kuteka mabwese mukajya ku ndeshya paso. So omugenyi mukuru orukukurira by'obushubuzi bwa district ya Mbara district commercial officer w'ekitindisa Adamu Bwisho yabasa kuhabura abantu okwetekatekera nyensya kandi hona omuri ebyo yabashaba obutagira amabanja mingi okuruga mu mabikiro g'esente gatari gamwe na gamwe. Abantu muzabise rundi cyari nozo musakweji ozo banka orogayozo par bank nijo ozo musakuriye osanga umutayiro uzumukaga kana bagambira wara wasi aroni zitanu mubire bwahi uhandiko burako hako antinje masabubiro ubwo kuvuga batanga kugira cyo roni yo kubanza eyakatanu in the same period you don't know kuza checho aho uza kuyizo sento zone because chinche masabo installments itano kwezo umkwezi ko Orukwana ka chairman wa supervisory board Uganda Cooperative Savings and Credit Union Father Zed byabasheja yahaya amabikiro gesente gona garukubika sente z'abantu okwatara hamwe agubuntu ningashiza sako bambenda batunguki kugira ngo abantu abo cooperatives twena tushime kwatara naho cooperation man cooperators nabwo cyo naninterera muzasako zona okuranguza zo mu kigombe cya Uganda Cooperative Savings and Credit Union za jungamani gona twazo mu kwatanisa ukora Uganda Cooperative Bank kandi ogwe turi kurwanira kurangu twatunga iteka ryo kubasa tutegeka single regulation turi kwatanisa na government ya Uganda eji kurangwe ibintu byagenda mu misho ndi Father Zedi yabashije. Father Felix bakwasizehi owatandikiro Rubindi Farmers Sacco yahabura abantu kubagenda kandi bakahinga ebintu ebirumwe tungukana munonga nk'emyane ende tumuzinde nimba binizomanya na yende nzini konga ko kuzende zibazaragaho kaburi bikindi kongo kuzomanya wakushoroka kwano kagero kakuza tokureba kindi konke bintu rebe kirenge namwe wakuzo mu rutoke wateme bitoki nore hazamu ekirenge konko mwana to kureba kirenge niko karungi ko mwana. General Manager wa Rubindi Farmers Sacco Moses Asimwe yashobora nko kusako yatandikirwaho abantu kandi hone kabemereraho yacyari kugira ngo bakwatira abantu nyamwenje kandi nawaza kureba sakoze birebi government te ku taxinga munonga for example ketire tax holiday kituyambire kusanga ngo emisore kiri mice kandi abantu ntubahera ka senta hamagoba make bagenda beyekora income na projects kubasa kuba yamba kutasya kandi kiretera baye yamba ahabo kubana bafuna income kurabira mu bitongoro bikebi bya sakozi na nemioga nangwana na handi. Fred Anyene ahabwa GNTV muri Rubindi Mbara. Warukubahereza ibintu bitari mwe aharimo imyenda obubombekera ishomero enkito no mu bindi okwiraho obundi abantu boko bakagumana behorera ibintu birungi nangwa n'inkurunungi bareka kuzihurira mu ndembo nangwa no muhande omukuganiraho no munyamakuru witu Bishop Onesimus abasize kusima abantu bona abaze kwijja mu nyumwazyo aha mukoro gwasize kubaguriyo uko omucyaro muri bukanga harije no kugira ngo ebintu bijombi yongera kuba birungi kandi rahanga obabasize kubi
kwigurira okombeka ishomero eryo naije kubabasa okurebuka ngo buri kimwe cyona egero kwetengesa abana kweyongera kutunga obwegese burungi cyatungwa ahishomero eryo ecyabazize kusima abazire okubikererezamo kandi bakabahereza abana okwija okushoma ahishomero eryo ko muringo gumwe ngo kwiha abantu omboro hamwe no kutungura ebyaro abantu bakatunga obuhereza omuhereza wa Ruhanga Bishop Onesimus Twasima atayira abantu ba Kemengo bukanga muri Sinjiro ahiya atandikira ishomero eri kumanya nke ya Life Changers Academy na Saran Primary School no kurujiro kunkureba abana aba ekangaruke yo ngambe no mchara wanje tujiro kutwa planninga tushabe hamwe shara tujiro kutwa planning okwise usarongo yakoze uruciko akabeta tukatwine horu yita hayamani banyeta nagamba nimwe nabajana ati mbwenu mureke tutandika urugendo aza urugendo tutwire nturushabira aza hina yitwaye hine mukama ahariyo natwise aragambaho n'abantu abizire abayishomereri nk'abazire nangwa na hamwe nabo abebembezi be cyangwa eco abashabire kwatanisa nawe kandi bakesigara hanga baba nibenda ngo ibi bibona bibari kwenda umucanga cyabo nangwa n'ishomereri kutunguka bibase kubakorerwa konka Ruhanga riho Ruhanga kozireki turwanira iki yatekatekire gukora Kemengo kikakora kikayicira mbwenu nko kundi yo nimbagambira eri ishomero turenda gukora ishomero riri standard nico twayetero mushijogu ngo abase okutwera nambwenu baraza kuborekaho ka plani akishomero kamwe kubare bari kutekateka kugira ngo izina rya mukama ryongere rihebwe ki hona wenko atandikira ekirote eki ninga shentekateke ariko manyanka Mrs Ben na Twasima ashabira abantu bona kuba kwatanisa nawe kandi bakesigara hanga ubwo ariko bagira ngo kubona twe kufa ngo nabo biyarabire mu bikaba bitari bice ngo konka bitobwa hati nawe inaka mwenyo amatama ngo mwenu bayesigara hanga byone bari kwenda nibija kubikorero muri Kemengo nuko twakitarishire kandi tushirya hamuramwa mukama wita Simba so mwana ni mbata kwanda ndebo ko mwana oshingura ife nunji ne yabakambara bo ngora ife nunji ne yabatura mbarara bo nga nanari Kemengo no base kurugaho amagara gahinduke kandi niyo base kwatira abandi amagara gabo gahinduke amukoro nibwo gumwe habiro gabira abantu ebinte birume myenda enkito eshaha nangwa na nibindi amazina ndi Muhanguzi Samuel kandi ndiyo mwegesa ayishomero rya Kemengo Modern Day and Boarding Primary School ndishangwa umuconstituency ya Bukanganos muri Sinjiro district kandi ngenda kusima Ruhanga ahabwishomereri na nabazire na nabeji kandi okukira munonga sima ahabwa Bishop wa Stayira Bishop Onesimus hamwe na mukazi we Penny Twasima na timu yone y'abajinya buyabara nabo kandi ahabwo kwija bakagira contribution mpango na support yibataho ahabwa abazire bitu nangwa n'abataka okutwarira hamwe ahabwe cyareki cyona okutwarira hamwe n'abazire bitu abantu abaganyirwe mu ntare shabatungire bintebe nk'emyenda nenkito barigiriye no kusima Bishop Twasima abwe enkora nungi kandi bajya ngo Ruhanga muzimure amuhe byone byari kwetenga umagaraje turasima abatica bitu abashomisa abana bitu turasima na Bishop watwetere ngo yitukajwara n'abana bitu babakabareberera je turasima nimwe bajenya bijana Bishop nimwe kwijana mwe kuratira Bishop mureba tureberera je kure byo muzire muri Kemengo ni ishomero rya Kemengo twatushomesa z'abana na director kuja katwatiraho ahiguru y'abana bitu tukareba ngo twajeje twamusima twashemereye amazina ni Kasande Afisa ubwo muri Cyamugasha ni sima Ruhanga na Ruhanga buzima Bishop mukama Ruhanga turetire abwishomero gitu rya Kemengo buzima bwantunguka yaturetire tuweta kubasa kutekateka ngo basa kuba nko muri Kemengo buzima zima ba master abakushomesa abana bitu mukama baho mugisha kandi mweyongere okweyongere kushomesa abana bitu
ngero bishop bwe mukama kongera umugisha nebindi ebisuta kumanya mukama yongera gukora ki yongera kubireta mazina nabanyitana Trinda David omuzire ahabwa ishomerere rya Kemengo Modern Primary School twashemerwa munonga ahabwa kuturetera abagenyi bakuru bebemirwe bishop Onesimus turyasima nsima munonga tine bukoma na bugarukiro tongera kusima n'abagenyi abwija nabo sima ahabwa kutuveka nambwe noreba nyowe ahabwa amashemererwa nyine nenkito nakwata wenandije nyongera kusima bashomesa ba Modern Co awa GNTV agarukosi aro open omuri Singiro webare araho open okubasa kutosiaho amahurirago okorwa muri Singiro turukuza mu district ya Rukungiroho naho enshonganizo zimwe bitu okoho Bishop Onesimus Ngoboka rukurira amakanisa gabarokore ahansi y'umukago group mankugwa National Fellowship of Born Again Pentecostal Churches nafpaka ahabwe cyanga ecyakigezi yahiga bakuru b'amadini ubona okutwara hamwe okubasa kurugayo no kuba no kukunda arahanga kandi no kugarra busya amagara gabo omubwijwire muri Yesu Kristo ngo habwo kuba nwarukora buri kimwe cyona ekikwetengeza ebyona nabigamba omuruterane urabaze kubaho urabikiriza kandi habe harimo bakuru b'amadini ahagize rengu cyukubasika cyine kubanchikorwa kandi abantu bakabusya omuri mukama ecyari kugira ngo nikereka amagara nangwa n'ubwesije omuri mukama kandi nabantu batamburorwe bakuru bamaramizo okwetorora ihanga rya Uganda bargaye no kwigwa okubasa kugarra busya okwesigwa kwabo nangwa n'amasiko gabo muri mukama kandi bakabicyo kureberaho kirungi okombyanga ebibar kutora ubutumwa obo bwargaye no kugambwa Bishop Onesimus Ngoboka orukura bakanisa gabarokore ahansi yo mukago guru mankogwa National Fellowship of Born Again Pentecostal Churches nafpaka obo yanaganiraho no murikiko ningasho mu kiterane cy'abahereza barahanga urubaze kubaho aha mwanya guru mankogwa God's Embassy Church rukushanga mu cyari cyabunura no mu South Division omuru Rukungiro Municipality rizoba twatungaho umugisha muhango okubasa kwakira ninga postinga munywani witu Pastor Moses Mugarura araruga Kampala okwija kutwonjeza ngo atwonjeze mu misho murogo mushomo ogwo kugaruka busa kurebe byo kutangaza cyera munonga yitwe hekanisa z'abarokore eji ni program mpange yitwine ituramangwenda kuraba muri kigeziyona kunkatwatanira Rukungira Bishop Ngoboka hona basize kongera kwiga abakuru b'amakanisa okubasa kongera kubangura abantu mu kushoma Bible kandi hona ayongera no kushaba kandi nangwa no kutera maranga abikiriza nabo okubasa kwigurira ibitabo bya mukamebe ningashiza Bible zikabo mu makagabo okwehara byenji akundo kushaba batachire mukama bakore nebye mbabazi nebyafaye mu magara gabo ebiraze kutuma community yabo yahinduka erizagwa buri umukoro muhango aho twashoma byinji ebirabasa kuma twagaruka busa twakorerwa ebyembabazi kandi bihango kandi mukama katkozesa obuno mukoro muhango nyensa kare turaza kwa turi hano kiso rwa mukaga half day turi kwikireza ngo binji baraza kwihinduka kwatwaho kandi mukama bakozese mu magara gabo itwe nk'abarokore turi kwikiza ngo turaza kuba bahango mu byo moyo konka tukore nebyo tunguka mu magara gitu abo kuba revival yaija erijera twindura Yesu yije mu magara gitu arahindura byona abarwira arabakiza abatina masika bahereza masiko abarenda kwimuka ngo bakore bihango bakorerwe bihango nabo bakorerwe bihango ejo niyo tureta revival amukuganiraho no munyamakuru witu Pastor Moses Mugarura abasize kwiga abikiriza kubasagarra busya okwikiriza kwa habo muri mukama ngo habwo kubo kugaruka busya omuri mukama nikereta amashemerwa umakagabo ayongeye no kwiga bikiriza okubasa kurekeraho kurya nguzi kandi ubutosha okurwanisa n'umuzego kurya nguzi na munongo mu makanisa ecyari kugira ngo ejo njye cyatungura ihanga no kushanga government ne kwatanisa n'amakanisa
ejini revival and miracle conference ninga urukungana urugo kugaruka busa hamwe n'ibyo kutangaza ruhanga witu ni ruhanga byo kutangaza so yakole byo kutangaza aratakole byo mutamba arayakole byeye ibyo arakora burizo akonika kahunga n'ibihimba hamusibe ruhanga arakora ibyo kutangaza kandi arenda ngo atukorere byo kutangaza yamara atukozese ibyo kutangaza. Tumusime Augustine Mpora na umukuganiraho n'umunyamaguru wito abasize kushomera abikereza umushorongo ukorwa mu kitabo cya Isaiah umushorongo gwa 32 akanyereki 15 ari kugira ngo ikigambo cyo abanya-Uganda na munonga bikereza nicyo kibine kutamburiramu bantu benda kutunguka kugira injara yo kweyongera kuzibwa nambwe ni nyenda nkukose omugishogo okubasa kweta abantu bona babatakizire okwija kuruga enshondina zensi omururu kongera n'ahandi ayetorwireho okwega ari iki kigambo cyo kumuntu yokubasa kuba yine cyari kuyiyanira kandi akarebuka ngo yakishorura n'amani mengi nonga abo kuba thimu yo mu shomogu nerwo muri Isaiah chapter 32 verse 17 negira ngo okusiga ubu twena turuhikwa umwoyo warahango rukwera nabwo icyo netwenda kweta abantu bona okwija kugira ngo nabo bashukweho umwoyo warahanga owo kutunga ububasa ibintu byingi abantu bibagumire nibareba batine bubasa aze kiriyone kiretwa ahubwo kutatungo kwerwa okurukurgarahanga beniza okorerwe cyo kutangaza cyawe otunga go kwerwa okurga hatiya ibyo rabe nokora byona nibyija kuba nikubasikira omwizina rya mukama witi Yesu mukama abampera umugisha. Julius Akanyujuka ahabwa GNTV omurukongere webare Julius Akanyujuka okubasa kutosiaho ihureryo torukurgarakaha omurembo rwambara abeji bakorenga omuri 10 babasa kurgayo no kujwara kandi bakwerekwa kubaheza imishomo yabo ahishomero erukumankeri yambara comprehensive college aho muri Nyametanga kandi enkuyanja y'abana n'abazire babo babasa kwikaho bakureba bashemerirwe ahabwe nshonga zo kuhendera imishomo yabo umukuganiraho no munyamakuru witu mukuru witendekereryo owekitinesa mutaremwa Emmanuel yabasa kuhiga abeji no kubasa kuguma nebekondera omishomo kandi yayongera no kubahiga obutagumano barya ibishari byishomero nebukubambe hahebwa abazaire abwo kuba nguguri yo mugisha gwo kubanza okurwo muzire umunyamukuru witu Julius tumushabe yabasa kutetera byingi bitu otakayebwa ngo kindabe nimpendera ihureryo ningashiri andwayo nija kujija kureteraho omushubuzi bwanyuma yo kugira ngo imbera erone gendo mu rembo rwambara neyo kuyikanzya abashubuzi kandi nomwe mbabasize kubingwa nabwejo shitamo bukare omanye ngo nkwinira umugenyi obutora bentuganira nawe ahanshonga z'abashubuzi abaza kurge no kubingwa ekiba kwenda kora nebi byona bitukati banzi torebe abeji abajwara Erizana abakumbu nareba bishi abojo bajwire bipfira ngahinde nyenda kizware itendekero erukumanywa nk'iryambarara comprehensive college ryarwana no kuzweka abana barukwingana 12 ahande ngo zitari zimwe na zimwe. The authority of the college entrusted to me, I congratulate all those persons whose names have been read for the award of certificate in electrical installation of Uganda Vocational Technical Assessment Board. Congratulations. Wabo liyo mjenyi mukura mkoro ugbo yarugana no kumanyisa abana ngo bwahatiyo barugayona no kuzwara nibiza kubugana ubuzibu omirimo yabo ukane bizube byo bamara kubireba barebe ngundu gwo muhanda ogwa kubasa kubisi ya kirungi. Challenges, look at them as opportunities. Those challenges make you to grow. Challenges make you grow. When you stay curious, it is what gives you power and energy to continue. And never lose sight of your way. Because you meet questions like, why am I finding this? Why is it going like this?
bakomaho bagomeza muna no kubamanyisa ngo ubwa hatiya batandika okwega ngo batakafuna ipapuro bwa hatiya baheza kufuna bakamanya ngo okwega bakweza ngo bwenu bashomere ku bantu bongezayo aha misomo yabo nabo bakafuna ebintu byakubasa kubayamba okufuna emirimo mihango. Because this is just the beginning. This is just the beginning. Most of you, I'm sure, this could be your first graduation yawe. Nena razira bajaha. Kurangaba basi sawa na bandu bakashona certificate bakazeza. Bakashona degrees, diplomas bakazeza. Na ninangu beshingia bana batebasa. Abana bashona certificate. We have diplomas. Abana bamugana bashomeki diplomas. Or principal abwitendekero iryambarara comprehensive college Mutaremwa Emmanuel yarwana no kusaba abana kandi nangwana no kubamanyisa ngo butosha basomero kuba nibikiriza okufuna obhabuzi okurwo mbantu batari umwe na bamwe. Academics will always accept to be taught. If you don't hold a pencil, you cannot write. When you have to write the kuhaburaho nyabura mwikirize to be the best. Kandi cyamuhero Academics will undergo sharpening. That's why we have spent 2 years here. We are sharpening you. Kugira mujende muze omunsi muze kuhereza. Mutaremwa ati yakomaho yagomeza muna no kumanyisa abazire ngo basomere ku bana basomesa abana babo ngo akubo bwa hati yihangerera turumu umwana atakabasa kuruturamu atasomere. Twenda kwiga abazire mushomesa abana hako umwana yabashomere ubundi nabisahweka ninga nawe wenka ayebiseho abana abashoma vocational studies. It's the way to go. Umwana ushomere mashanyarazi takubura murimo, umwana ushomere ebyo kumbe takubura murimo. Then vocational education, it's the way to go. Abana bo barwena no kutumanyisa ngo babire no babugana ebizu byinji omukusoma kwabo ukunga ruhanga arjona no kubakwasa kandi bagumiza muna no kusima abasomesa babo ngo bagereze ocyango okubasomesa okushika abahanguzi. First of all, I want to thank God. I have worked there. Nabo mu graduating. I didn't expect. Ngomana ndi mwihaye mnenga kirebe kangu nafunaho lectures ningasha shomesa kushomesa bamperezaho move explanation aho nimanyisa babene bampereza mnenga behangana bashobora ndabuza aho ntacinga tinacinge kiba kinshobora bena n'ikindi nanyinjira kuhamya abagenzi banje n'abanyana banje kugira ngo twena twamire kimwe mu kushoma. Nsima abazire banje abakumpera school fees nsima no gumukuru wanje akantandika nchibyo mwana yagumana mpushinga mpora kukana hata muheru ari kugumana na ntera kandi kimba mu kushoma school fees yeso mwebire nebanebura konka bagezaho bajubana. Abazire barwayona no kusima abana babo obutabaswaza okwanga kurya sente zebisare by'isomero. Nisima ruhanga abwo mwana wanje nigasho mwana witu niwahereza privacy okugraduatinga abo kuba na inataka expectinga ngo kibasa kuba kitabo ko urugendo rero rutango hiro kushashura fizi bene mukama ruhanga no wamani abo kuba niwe nyina amashimerwa ningi kandi privacy we bari kutatushwaza we bari kwihangana we bari munonga. Abwa GNTV agarukosya Julius Tumushabe. ihuriro kandi koko nakoraganisa ntanije kwijaho nomwe abashobozi ababase kuteganisubwa embera abase kugenda mu misho umurembo rwambarira erizoba na nimpamya ngo ryabarinki yerinke ne sabiti ya kabiri kuyiha okuyirukanze abashobozi umurembo rwambarira aba twabintwita abatembeyi abine bwa lockups aba mobile money nangwa nabine bizimbe ebitari permanent bona zabe sandibiri bakwirukangizwa umurembo rwambarira kandi twabaza kutunga ho mushobozi omwe abaze kuteganisubwa ahashongezo kandi nosha no waside yeyeho bashikayo nerizoba nicabwenki twajanguka tutunga kacisha kandi tubase kumutunga tugambe nawe tuganire nawe ahashongeza zimwe nazimwe bitu kabanza tuwe yanjure tumanye noha ubutuyine kandi nakora ki nashobora muriki mukamanje twakira awe bare kunyakira amazina nico mukama Ambrose kandi umushubuzi
kandi n'urukwenda entebe yo bwa president nkuko aragifune kona kuba nabizire niko kuba gifunire konkrete tukija kora to muhando ko tuza kusigara tushobesa tucengesa kugira ngo tubase kugenda. Yes, bwene rizoba echawa omurimbara na muno mukatare akamakanisingi ninga kabashobozi abari kushobora ibintu byakoze sibo ninge bikate baba ambushiti ninga kugwira umuntu akakora akakusiye kintu kitayikiri. Yes, muri kanseri izoba iki yakora ekwataganise nabe byo kwerinda bakora ibintu nk'ibyabahekera. Yes, kugwira katare bakiya new gates zona bagatera abashobozi bakabari hingo mu maduka gabo byo makatori yagirata yako ikitinga kirebagaho kandi tina handa yikiri kwizo cyaho muri mbara mbweno abantu banje benyuma abashobozi abacara abashija abasigazi. Yes, bagwa cyumura bije kureba abateganisa. Yes, kurebe ci government yakorera izoba kandi obwe hatwiremo kugira ngo baryo mukoti abashubuzi ba tenants. Yes, ninga ba landlords ideni na government ukwita kere ni ya government konkane jangwe karizinga yari ha ba landlord bateka mabapangisa ninga tenants. So chabe unyisa kuyo turentu bagambira abashubuzi bantu mo gumuhando gumurimo tigo hariho kanso ninga government kwatita karire ry'abandi kariho muntu kandi akemarire akoga katara kamakanisa kingambaho nakabantu ya the government kakaha abantu ngo bakakurakuranise tibaraka kurakuranise mu buryo buri bwo ko government yabene yenda konga yenda kuto structures zakubiriza zo gukombeka katara ko murende. Mbwene kabire ne kuratira amateka mbwene ki yakorera izoba ko abatutari kwenda amateka umushango guryo mukoti ahindi gambira obwe ekirikwe unyisa abantu ninge kikusenje tutabura mnonga ari haka karo baje kuba kweta kantu mu market. Yes, ako naka government kuti yakataho rukumu konka kakabantu akaryo mikono y'abantu yakata hamani yakore ibintu by'ekekera ukwekera abashubuzi ikabakore cyeri kwenda then tutubuza ninge turabura abantu kacebezi niwe ari kurakuranisa ninga ari kwebembera ekibuga icyo cyambara mbona aremirwe yikiriza kwataganisha na president Museveni azabobona tubineho ubwana nyine akwa abanyarwanda bakabaterera ki akaruru. Yes, mbona batandika gukora bitakugira mutakwete kimanyisa ngo abanyarwanda mwine kwedegereza sho tinagira ngo mu ruhane ninga muyombe konka mu manyici kugenda omije ngo government tekibenda na muno mushubuzira no muntu wenyuma kandi kacebeze nabo takibenda muri mbarra aho kugira ngo akarura kuko yakabwire ni kokwe katacenda kandi mbona ubu batacenda bwe enkora yitu no bururwitu no bagize bwite. Yes, tinabajantu mbite ninga mu ruhane nawo mureke tubatwaze mporampo koka nyoni imbaraga nisango omukanya kake ntegwa kwindura mbwe ndesikato kuhindura umuntu nabasa kwebuza rizaza bisandibiri abashobozi kuyiha trade ordinate andaka kandi abantu binji bargira umurimba actually abinje bintu byabo bitwirwe abinji aberwaniro babitwara konkati bine hokuza abashobozi nojangu berokerire ngahiningashi numuzahingi imwe kabashobozi bayima yechi kuba mbano numuja konsasira no kugamba ikintu ko kuciri omuntu nabayina yayihagikire konko bundi ayino gundo umutima shati bakwisende bakore cyo bari kweta unemployment neza kurugamo ubushuma no kwita abantu abari genuine ushaka ngo umuntu tiyakuzire buzima akwakuse nakora hinakakuse na itero ninga ine progress yayine na government ukwe kutambura mwe natkore no binga buri yomwe wakubire naye izo umuringo gwe hati no ndaze itu twandugira ngo government enungi eshimirwa nesitamenye nyuma n'abantu bayo bakateso muhando gora base ku developing omwanya tikubabinga nturi nimbabuza mbwe kubarabinge ababa ntu tukwereza government ninga abantu mwene kubara tubinge mutwe na twarwo mu tawuni hatoni byo gisigaramo naba ninga nije kurakura kuyo nibagira ngo bine hini barwerire
hina emyanya bari kwenda hina abantu bari kwenda bari targeted ngo barwo mu town then maybe abandi rero basigara ko kati yo nkora era nyo nimbagambira ngo government yetu arugene mbora abashubuzi abekeye kusene bakora esha yona nebimukiramo ushanga bitagira bitabona Elizova it is on record to abantu ganiraho no mu road wenyine Kacebezi kandi ahanshongejo yagira ngo ubutare boroho aburambwire nakatambi tukine ari kutwereka aburambwire yashanga ubutare ubwiki abantu tubabugiremo aba kwirukanze haba bembera bazumbutare abantu babwangire kubuzamo na muno ariko jyango Central Market abashuvuzi bakaba bahira higuru konka banga bayiteka hansi tinkumanya inshonga y'abashuvuzi iwe ngo mushuvuzi hine wahurire kintu kitandika waragira ko mukatare kureba yabahine spaces urumu ninga hinaho kubasa kuza kubara kwirusiye ikintu cyo no kigambo cyahashonga za spaces ibyo ni babiha batari hagura ubwe tubaguje kumbiye by the way ade kintu ni mbashobora aba bari kugira ngo barya hansi tibingi yes ninga banti 10 abo government n'uburyo bwo kubasa kubatwariza kubanga burije twire nabo enforcement twireho hati enforcement tinkumanye he kurugejo eri kwijana nembunu eri kwijana n'ekikunga mutsa cy'abantu bita benye makuru mu kisenyi bine bijambiya bine mpango bine nkoni bine bukimwe cyo nabakini bari kushishe ibintu by'abantu icyo ni enforcement yashobora kuba inabantu bakujebembera kandi bakositeka bwo kubiteka rikiri bakwatira umwanya gutari gazetted n'uburyo mu nshobe so government yine kiboneza cyo kugereta cyo kwereza kandi abantu ntibabimanya kandi baciturire ne kurga Uganda nebaho kusikenya umwazo batangire kushenye ibintu by'aba mbe ntato bwo buyinza nagama no kukozesa ubutari buteka iyo government ni Gacebezi na government yena nabandi abakwana ibikirizo mu government yake agamani bagihirenga abo kuba itwe abantu baburijo kandi ngo kusencenye huyise atayigunu bagira ngo amani government go nagarabe garya agarene kozesa gabeni gorekerera ninga gabeni gargo umani gabandi konka tiba kusemba kura ground TV sinitegere niba kusemba baza kurireta n'ibindi byasigara tiba kwasa kuba bamazire kushisha buryo omwe then bakajya mu basa ugiye batera ekira base kutugasira ninga kirye cyitu wabura bo benyine kurwo mu shongezi ningo kuzitwaririza nko kutucemera kubantu ntuzenda then tukabasa kutambura nabo arho abebembeza bingi batubireno bagamba nyo kwihejeje shonga nebaho mpikiriraho offices zitari zimwe na zimwe ahanshongejo abingi babemba jangu ekerajuro to bageresere nkaba bambara ninga ba MP bitu ninga bayi ngo ekerajuro ni cyarga higuru tinkumanya yaba imwe nkabashubuza bo muri imbarra ikintu eco numunyigira bambara numunyigira government numunyigira abarese ekerajuro abumutakumanya imwe kibatwarize kitakimwe kabashubuza mbone koko nagambira izo cyaba confirmed president Museveni ngo yashinya gatareka makanisi ako bakozesa amahe na police yes Kacebezi we na kansiyona n'abandi baremirwe abo tincene no kubagamba yenewe kuba baremirwe barugira hakutukorera baza kututigomya ninga kutwarana ninga kutwita abo kuba ikindi kwenda kugambira abari kundeba ikibakora makanisi ngerezo mu Katari abakazi babaza pressure muze kuzika government yitegate kuzika abantu ahabwa amabanja ahabwa zaroni ahabwa pressures izibi mwene ico niki abari kutureba ninga baturikiriza Uganda ne yitu twine kugiturira na twe icyo tukabatungera rukumo nyotinka tino natungera rukumo mwebembeze ngurwane nawe ahabwe shongezi kandi nimpamya mu capacity yanje n'abantu banje tuturede kurwana nabo twine kusigara kubahabura mpaka bacengereje sho konka batakagumiza bundi batunigiriza abo kuba information y'ikire negira ngo abebembeze bine kwisha kandi bakagenda hati nico batinire sympathy yitu mba kuseni bakora kandi bikubasika bari kutureba nibatekwa kurugaho hazi abantu baruza gukorera abantu mbene kandi bayikiro bwire bwabo kurugo mbwebembeze ninga bwo kugenda batakasiga bashisha ninga bateganisa abanyarwanda kugira ngo bongere kunyiga no kutenda kuboreka kutora turukureba mu kamera ikintu kibakozere ni kibi nikirunja habwe intunguka ni kibi habwe intunguka tukubasa kutungura kibuga kitine bakama bacu ni kibi bayiro bari kugira ngo manyango ntweda development ngo ntwede kibuga kiyere kirini iki cyenyine kitwende nibakubiye Uganda heri ninga heyemerire
enkura akurana nejya n'abantu bayo wanyitegereza tokubinga abantu abari kurakura ese kibuga abo kuba naza kushoborera kurura bayidawe itwe ndo turi kurakura ese ikibuga hatkora tubingemu wabi watubingoma yitukora mwe cyo kurebera ko katarekera izoba abari mubona nibamufuna mpora ubuje babushenye kandi uziko ngo babushenye irigare tibuja ngo bakuseni bakwesa ki amateka mwene je ninkurakura naco mu kitungo so bohinde byawe bari kuronda by'abanyayiganda batakugira bata kandi ni kibi nubakuba bina bakibakozere kamwe ninga tuba 3% ako tukakikize tukakakore kirundi so iki bakuseni bakora basisire kusha kandi nitekateka ngo myeze bireshatu buri kibuco nzizaga ko kibire kiri cyo n'ubyo abanyayiganda mu gumiserize ahanshonga ya yo kugamba ahanshonga yo kugamba ariho ubutosha abebembeza bitwe tuganiraho na babembagira ngo inshongeje bakabagambira kari mwe kabana ngeje nkabashuvuza ngo kurganazi ekero municipality batahana bashomesa bashubuze imyanya y'umurumu rebeka ngo gurgazete rebeka ngo umwanya ubwo guri umukanso no gushashura umushoro tuguru temporary ibi byona nibyo barumbagamba hate nibehoza tingumanya imwe abashubuze amatumbe mugatire mwe bite mutakura ninga mbeno ababa kuseni ni bagobo mu town n'abahibo mushoro abo kwa buri cyakose cyo na kiroki umushoro nahari henyine nangwa nkababire bihagikiro umubikubo umubye bizimbe bihango yes government kagenzire mpora yo mushoro gare nereba ngo te kumufuna akwa government nyendo mushoro kusinga kumubinga kandi akaba ecagame yari kuzabo ko baba kusena umubinga hampa hasa hini bari kuza kandi nangwa ito tuhagirirwe abo kuba turara twetorerwa abashuma shaheze abantu babagira umajugabo imitima behandikire government yo kukimanya kereta kucyetegereza tuse cyabashomisa mu cyetegereza abantu buri kubinga imihanda abamwiti barunje buri mwine destination yo kugira ati nyondi yakore iki mbiganze hari abamwe tibine wiru tibine ebirungi iriya ihanga ryabo mwe nugo muntu kamukora cyaka tukusha kumwita tuje government itwarize mpora abashubuzi ni namatu abanyiganda ni betegereza ni bahurira kandi erizoba nati n'abashubuzi natanikananye kubera arikirira bija biyeho gete yo kubanza higuru biye ya kabiri kubaiza bakwata cyama n'abandi basigara bebemezi abantu bagezeho kugira icyo bagamba bashubuzi bona bikiriza ibintu babya mu ndaki komeneza komenita babahereze kuyama ibintu byabo pressure yibaba ariho bantu sho barungwa bagira ki abahekera n'ingenisho mwintu ntubuze cyo ni government ki ninge cyo ni kirungi ki ninge toyerekirire ngahi kugira ngo Uganda eka rugumbiye waboko atona ntunda Uganda kurakurana ninge biga bitu bikurakurana nyine plan yo kugira ngo yes nitwenda mbarire kurakura ninge bitundi bikorakurana mweshi nkiteka kanso ya stama nabakacebezana nabandi bakajya mu proteria ningo mwanyu guriya nitugwetaga gukurakura nisigwe bakateberagira uko ibirajo bikiriya bagambira mukama wa proti ngo ntwera tugireta tikiri kwetagisa bakamugambira ibiti kwetagisa yatakubasa ubundi government akabona kutamuko ko kusiri batugambira cine kabiki tikiri kuko kuzakwata Uganda yona ninga mbarara yona bakagita hansi then ngo babone kugikurakurana kigwire kati bakuja mu kukibaza actually turukwendera hari umwishonga y'Rwanda tugambaho bwanyuma yo kubabinga mu kibuga bwanyuma ya buri kimwe erizoba nani erizana tungo mu cyanaganiro na meya yagira ngo abine porote zone zibihire muza container nabenda bazombeke uwo takujibasa porote juguze uwo takwasa kujuguza funo umuntu ajombeke ibyagumena kwereza sente bajangwa amaju iba yihire nkebyo bembe bongera attachments naki zine kuterwe rangi kugaraka muri kugaraka mutindo bine kuteka ho pavers ebyo baragero nongera ngo nibikore ko umuntu muri mbana nanye ndabuze ubwo wacigamba wona wasakombe ga processing wa muri mbana ukuri yambwa government nabasa kuzombe apana government yini na se tezi hata katara kawa kahari na ujya tukaremire manyamerika tugambira abantu amazu akatara kamaka nisinga kakanunga kukabaremire no butare bagerizo kuza kombeka central market no munyabwire we amazire kuko yabirenesha kandi abone ko bajombekire fuko stel na hagera ki kiriya mutindo tiguro mutindo gwero jese n'abantu byawe barimo bari kwebuzabuza ubundi bakaza umushobezi so government yine sete nakachebuze kutukanga kanga tinka hule kizimbe cha ino nkai nimbar
kuyo nyine ko nore ari kwije bakaba muziye ngo tayine toyi nasa ko yagize so genda kacha abatayi bakacebeze na government mureke kutugambire kabo kunyice kugira ngo hine kimukoze ninga hine kitwa abahire mwagirehe mwato so tucabarabura kandi tujya kubakwata mpora ku gatubine tubarya kigere teko kubahabura mpaka mwikirize abo kuba kunagambira hati ngakatara kamakanisi cyatuma natina kandi kaza kugira resistance iki nishunga yabo tiya government tiya kacebezi tiya abantu bo abanda batari mukataro igishunga ryabariya kumanya ko batwaza katare dini bagati bakwanje no kuruga kongenge riba batwazamo kandi aho bakiruka njireka ngo ihanga ryawe tubari kurukunda nawe tubari ubugabo bwa muheru tukasiyura twarga abari kunde baninga baturikirize mwebare kandi mwebare no kugezaho kureba ngo nimwe mwatayita fara ihanga ryanyu abo kube binani mbagambira nibiza kubombekera mwari twaromisha nibiza kubagasira mweno mugumize mutumanyane tukundane tombeki ihanga rito bari tubarari tombekere abo kwa ninye ndikumanya umwanya gunyemeriremo kandi gogo yemerero umwanya gwawe umanye cyo rakore rero ihanga ribase kugendo bisho ogwe n'umushobozi omwe haba basize kuteganisubwa ahabwe nshonga zigenzero misho za trade order ebasize kwija umundembo zono kweto ihanga ya Uganda ujyango abashobozi abatene bizimbe bihamere abashobozi abarko gurza mihanda ningasha batembeyi abantu abine za lockups n'ibindi byona nakubaza ku rugo mu ndembo bagaronde imyanya ibakabasa kuza ningasho butari byona no mwa basize kuteganisubwa kandi yanatugambira inshonga umukasheshe twatwareberaho umurodi arikushobora hashonga nizo mwenu twahura na side y'abashobozi kandi nawe yatwinire byinji ebyana basa kutuganirira bita habwe nshonga y'ubwire tabasa kumaha abwecho kiryanya kazoba kandi impamya umuntu uje kumweyongeza umbwire bwo misho rahangaiza kunda ahashonga nizo z'abashobozi zero gumuzamo ebiro bakabahereza ebiro 20 kandi tukiro kigendo misho irizoba bya bibiro 10 ningi 13 kuyihaya shonga je netandika nabwecho tikine yendije sande yo kwirwanza abantu aba kandi tuje ko bantu basiaho amahurire nka GNTV mpaka abwecho kiryanya kazoba dizasimwe kagise nubwo kumazina ganje kandi akorana Apollo omuti X ngashomo control room aba Obedi aha kamera senior producer witu kandi mwebare yimo mwenda abambareba amahurire gitu agarukosya ejo kiryanya kazoba muje kunkiriza kireki mbase komaha abwenshonga yamahurire agarukosya na abwenshonga yobwire program ya evening special yerugarkam murari kurunji